betul lah kalau Isnong nak school jongpi kapom kerja school kerja school Hagapur Padanglong MLA ubah proses di Saukmi di projek Kampenroy Kilathanam Baha Hamaulai constituency Henry Menta la pejak selam ki Kampenroy Hamaulai ubah proses ulapan pau yang ni menta ka khatlai tarik nailar arjat pesau Hagapur ba ulet jurip ban but dien ya kasurok kaban shna Hamaulai nonglum hakani gasngi ubah Saukmi ula jurip ru ti ya kejat kabat mushna da kasurok kabadan Hamaulai jayur kini ki projek kidai ke baladap mang pisa da kasorkar baladap I work order buat kumjuk ki kontraktor ki ladap thap ki call deposit nak benta banshna ya kini ki project hakani ka jingjurip Hamaulai nonglum layodon lang uba John Singwar rang ba shnong uba WM Lamin secretary shnong bat kinong kit kam ka dorba shnong Maulai nonglum Habangio banyalum lang hakani kecaka wa ongke maun ulip nama takan ke surok ya kaban nagaliang iba piti Saukmi i ex MLA jungi ibadai ru na kapor i co-chairman jang Meghalaya State Development Reforms Commission habangio banyapait sa sisin pat ya kana ke surok ba dalong sultanat sikat di kana ke surok do sisya kala susah Islam hadu kani kapawan ra ru ka jing ke sistem namata kin nongyang kampap me kana school pingitan ke jikkerman was scam bah kani kapor kapan nakaliang iba putih Saukmi abela bela pek kani kapadai ka project ke jing hati por mo manswa idon ke jikkerman ya ke bomha kabangila pendap kani kapor tengah kapor season don damang pediang sumaru ya ba piti Saukmi ba pelai kapor kondor bela pun baik du ya kena ke step habang iyo man keduk lang buat ni ke sinong kumju du ikin lagi nongrak kubor ki press ki media ki bila terkan bat kiwe ki rangba du idon ne kapor to ublei unis nei ka ba un kerku ya kena ke jeng lang dalong ka ba seiso dalong ka ba kontemen yang ikum ke sinong kena kapor ngan kot no ba piti Saukmi ka ba in pensyai kendiat iki ka ba idon buat pensyai tenjungi man pau ko jisango yo blay tara kanda madaga jingkar ku jong blay ngi lang hang ni po ka sinong malay nong lum rengkat bermak sinong asan nong mak sinong jal secretary asan secretary treasurer ki rang badong ki bedon hak ni ku mani ki than ni ki parlok ki bedon ka ban nga hani ko po to ko blay sibon na ka benta ka jing dang sobha na ka liang jong ba sinong to ko blay kat pang na liang ba sinong hadin ba gila nagalang junga ngalay kendu kolong ba bat hai ni sngi haka we ne jaga ba ma de ka yeng je sosi malai kren ba yang pang de ka kam bar ngai iru kolong ba ngin se phun haka bade bat da ba ka bata jong ka ne ka yo ne ka kam de ka so comment nagalang jung kolong ba nagalang jung kolong ba da ka mesim ba da ka mesim ka balong sisur akabai ko hai bentre na ka bata jong ka snong ka thau wala ko ni kalapan tip na kalong namulong kabala bang dia kendu na kaliang jonga pan na kaliang jong api kasnong nang ban na kaliang jonga kalau habide bakan ka project ngin ganyo kalong ya kaban budin di pisong thu kalong ba had ani ka project kabalong na kadang basnong kadai ka project ha ka jinglong ameli ka jonga di hak do po ngin kan mau kalong ba sd khong kun long basnong di ba yang basnong matai ba John idang long komu dipti rang basnong ke malaki program hi bangwan sini ka benta kalau kan kaliang dipti rang basnong rekat rang ba anda kaliang ka komiti ba rang ba sini kaliang yewan lang ikani menepet ikani ka benta tinggi sokomen jing jana hagis nam aku kuwi ka sarkar kala sanction ikani ka skim ka long khandai pulang nang tu bade ngai chu ep ka long ba
kira penkiu be enhance bang ya kani kalau sikur tam kani kalau atur duna kani project daw baki ong bakala pen kila pen he ya kani ka ya kani ka smith de na ka daw long baki ka dor kembur la kiu ta daw pen he ito kumtu ngila ya na ka dengan jungar ko kamdon ko objection ko long yo extend niya ngila kan bat uang la pen he kumtu la pa support di la pa pen finance bagi ong to ki kementar maar hadi bala dep na khot tendar di hadi nang ta bade kalong ki parlok di bade na kaliang jong ki kontraktor kala thep ki kontraktor kala yo ba kontraktor kala ya ka kala thep ki call deposit na ka bentip na ka benta ka jing tip jong ni ka por menta kani ka project na khot tendar par ka ju ka por ki kontraktor kala thep ru mata ki call deposit ma ha bangi treng don ki kontraktor ni stu hapan thep call deposit kala thep call deposit ti kumtu kolong ba namar ba fisong tu atu kapor namar ba lade ta kapor election hau news nam arpar ki last part kumtu kala bun pha ke rum karam ta kala song shit ka election ta daula ta long ja kala kan project kala la pasenge chua kumtu don dep election itu ka ba ki pa ba jong ka mulai kila jit na do thamai ta ngar ma pudiang hi nama kani nga ju ong kam ni ka jinglong nong hikmat Emily MDC MP kam de ka property jong du simet ka de jong pa ba pai ba udah lajit pidang bayi kata di hadin nang tang nak identiti kan long ba nak identiti ba kini project ke bah kapor jonga nagaliang jong kini ifat mathamai kin budin di to kumtu bade i kumni kum long manta bat nga bah bade bat kini kum long ka iki ba susi hakini singi manta lam dong bagi buon ki project kita lightly project ke dan lightly project ki bangilayo sanction ha kapor jonga kawai kadi hang ni jong kabay nong lum ong kadi lat school sini kabaar ka long hangtay ka dede jong ka boy nong preng yang ka kpe silang hangtay kabalay kadi umjur ngayo sanction lightly ki project na sanction lightly la khatandar lightly la thap kolpsit na kilang kontraktor di kabaskosi ka long banagaling jong ka ba nagaling ki project kila sa kumtu di nato kadaw ka ibang i kalong ba hadin daga jingumlong Emily Shu mga baro ki project ki bala wara ha ka porjo nga wara sanction ha ka porjo nga kalong dong kila sa kongreng kajing sa kongreng ni siya ini oben kini project na kadaw bomdan budien tinggal so komen daga nga junga hadin maka sarkar kala IT yang ala tunga kumku chairman yung ka state development reform commission di abadi baka ni project mo nga mania pro iskata nga daga junga ro tamkwa banros yang ni project isung tu kadai ka benta kalong ya jong kinom ikot thamai kalong bakin budin bakin pej kalong kalong kumno kaman kumno namar ha ka jing tre kam sarkar kadai MLA le menu sarkar ro yung kadai ka continuous process ada ong mende mentai ya masnong akpor ba long SD khongwer ki project badwa ki project lora ba SD khongwer apa sumpi manga kadai benta jonga bangan budin nang tu bade lawan ba phone nakadai project ba phone kadai ka benta ba mha pemudin warkum ju hadin wan biang mangap ada kadi benta jonga pada mani budin ni project jeng ti perlok ke bala munswa dengan khabidenti kalong bagini project ke bala wara na jongapan kadi ke benta na kali beliau tmai ban budin ti iba kam simpoi snoro ti kala ni ke benta jonga kalong benta kalong fisko betul asnam duna kene asnam duna mata kala asnam duna ke julang mat iba tmai ti asnam duna mata kumni kan ngelong fisko mata wat daloli sanction lo de ka kam tang masuk ban ai ka pressure kan ya ka department bahkan employee kan setiap nanti kemudian kita li menta jonga benang ni sakmat kalong ya ban ya penduk kalau ya chief minister deputy chief minister in charge kuldi kalong ban kentu ke sarkar kalong ban irap lem ban suslayem na ka benta jong kin lightly ki project kawi yang ni po mai nolom kabar dia po nong pedeng kembulai po umjur nang boleh bangin yo ba ini terikam ini project kembolong mata ada kejar kat be kontraktor jengi di kilong lawan ong kilong serius kendian kani ada kejar kat berisya kuat kalong ki kontraktor jengi kali double trouble ma boleh nemar kasok kembar ba call deposit kila accept kila patap call deposit kila accept kali sya kuat te kambur ka benta basa kalong puldi kila haman siu laisya sausya ni kotombar bagas lem haman siu kila bonong mungkin haman siu buat ka sud public kala pen don kam bakala kala pen don kam kala pen
abang bidiri ke kam ta dawal habban wa si ban ka sot syu menta kalong ba nakaliang jong puldi abu na pagan ni puldi ka di puldi sabi di ni ka di pat ka ni ru kalong puldi kalong kan hapet bahaya kan ka kam yo ka puldi menta ka ong ba ngi ka bangin pendu no man di sanction ya kan ni ada ka puldi di sanction kan ni ka problem kalong ya ka puldi department babali ka puldi department okay la ka call busil ada tap habala tap call busil mapuli kamla ban sanction syu kamla ban ong bangin sondar no dan pisah de ka benta ka basa kalong ma nakaliang puldi hap stop ha ada kiwi project apa jong ka jela dan pisah balik kalong nak benta jong ka mula jingin dan kam dan pisah bat syu kalong balik i hakini singi manta ban nakaliang sarkar kayo pisah syu na Delhi do hajar kurur tengah kuat kalong nakaliang ka jonga kalong kuat nakaliang ka jonga nakaliang jong ka sarkar bakin pelem ini project duna la kam no hapo kalong nyu kurur tam duna kini project ke barang sa mulai tengah kuat ban nakaliang jong ka sarkar mata kan pelem menirap semulai kanang ba hisung thu kalong ba kina mulai jingi do kini yo mata ya roi ka par tengah long ge was ngusi bar ka ba ngara badong hakini singi mata ngel i ka jinglong jiman jong ka mulai ka makalong mataro isos nei kina mulai isos nei namar ba eki ba khoi sakut kumtu kamdan syu mata kalong karoi ka par ka ba kai ba community di bat ka bas ka benda ka ba sahi kalong ngi kwa hi kum mulai ngi kwa karoi ka par inde ba om dan lagi ngi kwa hi ba mulai kan roi ka par ngi kwa ba kan biang kan bit dan community hi ba ka benda kaleng jong ka sarkar ba mata kalong kan pelem kaping sutu ba jinglong ngi hap stu ba kan ni gawai kalong ba abang ilong MLA kamut tanggap media scheme kalong pai ba do for rasional tanggap scheme arko sanpo lag tangna benta macam arko sanpo lag kanor ko menta gisna mulai dari berhoi duna lag no arko sa option tadi gisna mulai bat ka mangni po apre mulai rekat bagi nong kodong arko sa tam gisna arko sa tan tang ni mata kalong nakali aji tangka ni pisah kanum biang arko siteng tingi hap lo kanum no berra laban wat scheme nak tuldi wat scheme nak PHE ban wat scheme mata education ban wat scheme mata agriculture ban wat scheme mata na boro khot ki bentah pi kini scheme ba khot ha ban mata de kata kalau long teknik kan ni ka development de community ka long nakaliang jong a kamalwan ka por mata aku boleh ka panggiran ba snong ban ngaso kya ba hadim ban nakaliang jong ki nakaliang nong ki kimi pa ben song snong ini bebuan lagi ni jaka kan kedua kang ba pi ka kan ni ka project ka de ha por jong ki ni so senai boleh menfuan pelem hadu matam pas sedang lari pun hang ni sini support school kimi pa yuan kam tam kan ni project ngilaya ling lang kadon school precious kadon kan school Mount Olive kadon ka school ka ketika school sunrise lightly gemot school hang ni kam tam ki kena school kimi pa ga nang ni di masya kan ma ko pa markia bar hapang markia kum tu ngiwan sini ka jaka ko dap umha ni jaka jadi siam nak yang macam nak ida macam kan mau aku jujur nak lebon kan mau phak mon ida pi yang pengen don kam kerki dia kan mengindak community bagi kan long kerki dia kan long ing basosi badu mata kan long ka kan kam mesim orang dihabaikan sepang jing long mikmat hisung fu kan mikmat kam don kam ek experience kan kam mesim bengong kam mesim hang ni ka puan mata nakaliang jong ba John orang ba snong yang pi yang nong lum lalong di pi ba snong dulu tu kepuang i kemensim kerong kuat ban kemensim dalor video briu jong bleh wa syakri ya balang syakri para bangai maka ju puang di mesim ban syakri do nam tak imlang salang ni jong ga bangi syakri para briu si benta jong syakri jong bleh ngaso komen i wa blong kemesan jong balang mulai hadim ba kasnong ga jidi pi ma snong im syakir nga itrei ngi ga mesim jong i ga long ga mesim on syakri hadim ba ngam ga kasnong ga ko bi kumurang ba snong daga mesim pi ka mesim mensyakringang ong ba pi ka habalong kadong no kam mitrain don kam experience kam ka mesim don kam ka mesim syakri ka mensam i ka mesim lab ha ka mesim dasbun kita gi berkhot ka sora la ka experience ning ba ka mesim mabha mesim khat ha kata ka mesim syakri dengan scam ngaso ko mangaju ai ka burom su boleh ba hadu ka puar mata pai ba mulai ka ob di sularem kam her ka pai ba kiwan ban uat bandam kalau pelong ingat kalong ba ngang ngahingam dua jing kemen mah ka jing le kadon ka jing job ka jing dem ngam don hi ka ngam don jis ngau de ka bang so kemen kalong ba pai ba kidang kan mau sesien lah mau sesien ban ka lang jungar kan ai mesin ngin ngi trei ba ada community ba kan ka project ka dan hang ni matangan budien na ka lang jungar mas no ko budien ni
Haka juga po nga buro ni competition nang kadang no jung kam ka barit so ha problem. Problem ngin don kat bang liang jongki. Tinggal dokumen bagi don kisnong don sing sama dan sports club long committee yang paiba. Kimlong e ning ora ahmad joki yang jon kam. Amang ngitip syai kalau hidup beliau berang mensim merap mensim syakri baru mensim ke pak ban lep halemet ban kintiu kisnong ka habat yang jelah iskan don mensim. Em ngi ngaga orang kata ngin berlegiat ngin trehi nam tau paiba. Pada kini nanti kalau bagas nong luam ro kalau jon kam ka benda kadang jon bas nong. Nak ban tip ngidon mentah baki akan lo ka bentah. Desa